Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana weingane zakwethu. Udaba luthinta intombazanyana encane yakwamaphumulo laphana uSikhanyiselo Sithole odabuka eMvoti isigodi owalingisa ingoma kakhuzani laphana weingane zakwethu ethi ngavele ngamnika ke laphana weingane zakwethu owayicula kahle kakhulu laphana ukhuzani waze wamvuma wamposta epageni lakhe ke laphana weingane zakwethu. Uzokhipha ke naye isingile yakhe ke laphana weingane zakwethu ecula ke laphana weingane zakwethu. Kodwa thina ngale ukukhuluma khula ke sikuzwise laphana lapho khona owalingisa khona ingoma kakhuzani. Hlangana noMahlalela wathi ngimune imali ngavele ngamnika uthando ngavele ngamnika hlangana noMahlalela wathi ngimune imali ngavele ngamnika uthando ngavele ngamnika ngavele ngamnika ngavele ngamnika ngavele ngamnika ngavele ngamnika ngavele ngamnika uthando ngavele ngamnika Pholisa ngamaseko futhi waphindwa alingisa ekaluve ke laphana weingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ke ngikuzwisele lapho khona alingisa khona ingoma kaluve. Wena abantu abami akusizi konkwane sothanda kuhla xolisa umoya wena abantu abami akusizi konkwane sothanda xolisa umoya. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe cinzene phela ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo entsha. Si-channel hamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile